Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Mary iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak at teacher, Jack kumakaya ti maidistino iti adayo a lugar. Ngem gapu takabarbaro ak paila nga agisuro, awan na aramidak, idi na idistino ak iti adayo a baryo. Ket ditoy anapasamak da itoy apakasaritaak, ajak tupulos malipatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mary, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Itay pa na ibirbirok ko ti signal dito cellphone ko. Awagak ko mga minagiti naganak ko, anak kasangpet ako dito baryoyo. Apay, awan tinangibagakan ka? Iti anya? Awan signal ti cellphone dito'y lugar mi. Anya? Ne, kasanuak nga rod ngay ang makaawag kadakwada. Ijay iskwelaan, at dabasit signal ijay. Ngam umuli ka pa ijay turod. Dinakman ang awan iti kasta? Ay na, talagang awan signal ti cellphone dito'y baryo. Ay, mangrugi nga roden ati kalbaryok. Bay ampay laang deta a cellphone. Idulin mo pay laang, tatulungan ka amang itarimaan ka dagiti gamit mo. Ala, umay kan. Mary, alas 11 ni tirabi, maturog tan. Bay ampay laang deta lesson plan mo. Diyak nga rod makaturog. Anya aya di mang mangag ko. Uni dagiti insekto dayjay. Erwam mon ti bagem dito eh. Sapay awan kuryente. Agbuyak ko may ti TV. Kunada ang mabiitin ang maaddaan iti kuryente dito eh. Ngam aging gaita, awan pa'y mat. Ay, unay matan. Awan kuryente. Awan signal ti cellphone. Awan internet. Ay, kasanulaangan. Ay na, radyo laang ti an-anusan mi apagdengdenggan dito eh. Pasari itugot kumit a ijay iskwelaan. Tapno adda pagdengga. Iso ni Ma'am Dolores, may sakadagiti advisory class dito eh. Si kagayam di ibagbagada a kabarbaro a teacher. When, Ma'am Dolores? Mayat diti baryomi, naulimag. Saan akas ijay naggapon nga ili? Nadlaw ko nga rod, ma'am. Naulimag at talaga. O sige, panawan kayo pa'y dito ay tamapan akong ijay klase. O sige. Agbalbalon kami. Taadayo ti pagaw-awidan mi. Nabangal daw. Aglalang lang kami amangan. Kasta ka di, ma'am. Makita mat. Manmanula ang tilugan ditoy. Wan nga rod, ma'am. Single ka pa'y? Wan, ma'am. Barang makasarakan iti forever mo ditoy. Ala ni ma'am. Natataraki dagiti lalaki ditoy. Kan ado pa'y ti single. Siya kung timapan mangkita no asino gay tataulan dagiti aso mi. Aginaw ka laang di tatap no saan ka amadisturbo. Ang mga no da bisitam. Asino ngay kuma? No kastoy nga oras ti rabi dito'y baryumi. Awanen ti rumwar ka dagiti babbalay da. Angam inakitaan no asino ti tataulan dagiti aso ha? O sige. Ay, asino nga agpayso ti tataulan dagiti aso. Ang mga no Mary! Mary! Adda bisitam. Ha? Ni, awan mo tinam na mga kabisitak nga umaya. Oh my agaru. Anya? Uso ti kasta ditoy. Ay, dinakman ang awan. Ay na, ingkakit din ijay salas. Tasangwam ni Melchor. Pinastrak mon? Siyempre! Siyak ni Melchor, baruak pa'y. Amok andinak pa yam amo. Iso nga yam amok ti bagik. Siyakmat ni Mary. Amamukan.
Di mo siguro malagip. Syakti na nga itulod kan ka dito'y pagiganam. Ididamom ti umay dito eh. Ay, sorry. Jack malagip. Manipo didi. Nagdamdamag ako may papankan ka. Crush ka nga min ididamo pa ila makita ka. Kasta ka di? Isungarod nga yung mayak, tarman kan. Baruak pa eh. Waray damagam kini Madam Letty. Amok abalasang kapay, Mat. Juan, balasang akpay. Ibagak kan tipod no, Mary. Babae ti kumamkamat kanyak. Ngamjak ida kayat. Sikat kayat ko. Iso adi na kumapaayan ha. Sungbatan nak, tanapod no ti panagayat ko kan ka. Makaturturog akpay laang. Agasamat nga minji 5 oras apa nagtungtungtong yung idirabi ikin ni Melchor. Ha? 5 ka di nga oras day, Jay? Katuan, anya launa yung tinagtungtungan nyo. Naskan ka di pa nga ibagakkan ka. Amokon, ay na, nagswerte ka man, kasi kati inaram na. Makita man, kasla artista. Nag-cute pa di kalid na, nagtayang pa. Ni Melchor samot day ta nag-drive ti tricycle. Kukwada day ta tricycle. Ngam ni ading na a junior ti nag-drive. Anya dagi awit na? Gamit ni Manang na. Ha? Kayat mo asawan? Kabsat ni Ma'am Dolor da Melchor kanday ta lalaki? Wan, ni Ma'am Dolor ti inauna. Morning, mga madam. Ibatik lang dagito'y gamit ni manang ko. Kan dagito'y natang nga itid na kano kada kayo. Sige, Junior. Ibatim latta ditan. Sige, ma'am. Agyaman, nak. Ay na. Addamanin rasyon tayo, anatang. Ayun, gayam. Farmer Jacobsat ni Ma'am Dolor. Baro pa'y laang. Adayo ti rupa na kada Ma'am Dolor kan Melchoran niya. Wan nga rod. Sana pa naguyaw. Ngam kas makita mat. Nangisit dahi akabsat da. Sana gwapo. Naguyaw ka man ako, nak. Sika talaga. Ala, mapankakitin ijeron mo. Tamang rugin ti klase tayo. Wanya, Mary. Sungbatan na ka din? Apay nagat-arak ka. Nakainom ka ka di? Ha? Basit lang. Pampaturad. Alam na, sungbatan na kon. Ha? Itaan. Wen kan saan lang matikayat ko amangyagan ka? Lading itak. Diyak kayat ti makisarita iti lalaki ang nakainom. Sana ba na naparto ka? Basit lang tinainom ko. O niya, sungbatan na kon? Batam ti imak. Relax. Letty! Umay ka man biit ditoy! Away, anya ti makaspasama. Dito man kayam mo. Nakar-arte. Kunamlan asino. Letty, pagawida mo ta nakainom. Diyak kaya ta kasarita. Sige, Melchor, agawid kan. No may kaagaram, siguraduam asaan ka ang nakainom iti arak. Ala, agawid kan. Siya kung ti agkid daw iti dispensar, iti nagbalin agalad ni Melchor iti rabi. Nasarita kanyak ni Letty. Mababainag. Uwan nga rod, ma'am. Imbaglaangan ta nagawid mo't laang. Inyawid ni Junior. Ay, kasta day di akabsat mi. Aginom, aging ga saan ang makaawid. Kasta ka di? Nakalpas mo't iti panagadal na. Gamas kay kayat na mo't ti makibarbarkada. Ay, sayang mo't ano kasta? Jay buridak mi tinasingpet. Nakitam ka din ni Junior? Jay ka din nagitulod iti gamit mo kan nateng dito eskwelaan, ma'am? Wan, mula na dagi jay anatang. Nakan-anos na jay akabsat ko. High school lang tinalpas na. Ngam nagagat kan nasingpat. Nakaluto akon, Mary. Umay katamangan. Ay, mabisina ka talagan. Nagadungamin tili na baak. Ha? Letty, kumita ka ka di, Jarwar.
Ije ante kantina. Ni, anya nga ari bungbungan da ijay. Adan samot pinataydan. Ay sus, ni, ada igoy-goyod da. Ang, di tamat nadlaw nga da nagaapa dita. Umay ka, intaman kitaan. Sana ka na, Bartek? Patayin kayong tubay amin. Ay, ni Melchor matgayam da ito ari bungbungan da. Nabarbartak man. Ay, kitaam di tsura na. Saan sapay ang nagdigdigos. Ay, sus. Dadadaulan na lat kinagwapo na. Makapa-turn off mo, tikas ta klase di tao. Ngarod Ni, adan ni ading na a junior. Ay na, isumanen ti mangyawid kan kwa na. Excuse me, ma'am. Papagnaandak. Yawit ko ni manong ko. Ay, nabartag manin ni Manong Mao, Junior. Ay na, nasaya at ay may ka junior. Yawit mo. Wan, ma'am. Imbaga dya ka aruba mi. Anabartak ni manong ko. Nakaan-anos ka man akabsat. Man-mano, tikas kan ka. Ay, lesson plan manin ti asikasuan tayo ta Arabi. Wan nga rod. Makauawi dak pa yan. Ay sus, urayo mo't ati bakasyon. Oh, apay akita di tarwar. Padpadanam ni Melchor niya. Uy, saan na? Type ko kumamat. Press kong tumot ngamin. Mamartot pa'y. Wan nga rod. Kunak no nagbalbaliwan. Ha? Ni? Isunsamot day ta naka-tricycle. Ni, umay samot dumawat iti dispenser kan ka. Ay, uray pa'y umay dumawat iti dispensar. Diyak kayat ti mamartot a lalaki. Ni mat junior. Ha? Ni Junior? Ni, anya ti umay naramidon dito eh. Sa anak ngagbayag, mga ma'am. Intulot ko lang dagito'y nateng nga ipapaitan ni manang ko. Para kano kada kayo? Ay na, umunag ka man pa'y junior. Managbabain ka launay. Ikataman day takalugong mo. Tapno makita mi tarupam. Saanan, ma'am? Mababain na ka talaga. Umay kakit din, tagkape tayo pa'y. Ay na, sika talaga. No kasano ti kinapuskul ti rupa ni manong mo. Isumot ti kinamanagbabain mo. Mala, umay kakit din. Umunag kan, tagi-istorya tayo pa'y. Agawid ka din, Junior? Uwan, ma'am. Rabi nga minan. Wan gayam. Mabalin ka diti agpaitulod to kan ka? Kaano, ma'am? Into nagawid aki di ilimi. Una, ma'am. Mabalin lata. Kan kayat ko, no agsubli akto ditoy, si kamat laang timang sukon kanyak iji paradaan. Sige, ma'am. Ibagam laang, noon niyang aldaw. Basta si ka, ma'am. Awan ti parikot. Agyamanak, Junior. Agawid kagayam. Sa bagay. At idugday to'y holiday nga awan sarap tayo. Wan nga rod, ma'am. Mailiwak mo't ngaminan kadagiti naganak ko. Urayam. Umaya ni Junior ang mangitulod kan ka. Napanapay ngamin sinapol ni Melchor. Saan manin ang nagawid iti rabi eh? Kasta ka di? Marurudak. Baybayan mila kumakat. Ngam nagduma at talaga ti ugali da ka ni Junior. Ay, wan gayam, ma'am. Agyaman kami unay kadagiti nateng nga impaitulod mo ka ni Junior, idi na minsan arabi. Nateng? Ni, awan mat malagip ko nga impatulod ko anateng. Apay ko mga ipatulod ko iti rabi No kasta? Saan asikat ti nagipatulod ka dagi di anateng, ma'am? Kursunada na ka ni Junior. Ha? Kanayon nakaadamdamagan kat. Kuna na lang nga impatulod ko. Ngam armon na kagayam. Kasta ka di? Agayat mata ni Junior. Agayat itikas kan ka anapintas a teacher. Naitulod kan dito'y paradaan, Ma'am Mary. Kaano ka di manan asukunan ka?
Di na kadi kayat nga itulod, aging ga iji balay mi? Ha? Mabalin matlata, ma'am. Pasensya kan ngam medyo adayo ngamin di ili mi. Ayos lang, ma'am. Basta sika. Awan ti adayo, para kanyak. Aramidat ti amin, para kan ka. Nagsayaat ka man, Junior. Amo, ma'am. At pumimpintas ka. Nukas nga umisam ka. Jack lang pagarup analaing kamot gayam amang bola niya. Ma'am, kinapudno na. Jakon malapdan tiriknak. Amo ka, Jack, maikarikin ka. Kaya't kaaliklikan. Jack mat kabaalan, ma'am. Nagkunangamin kan ka, asaan ka ang maikarikan niya? May saak lang nga manalon, ma'am. Sa anak-anak adal akas kan ka. Ngamuray no kastuyak. Napudno ti mariknak nga ayat para kan ka. Ay nasaya ta nagsublikan. Namiss ka talaga. Oy. Adapay para arakok mo Manulaan mo't nga aldaw asaan ta nagkita. Sino nga ituro orayan ta dito terminal? Amumun Uy, adan love life to'y gayam ko. Amok ka di? Wano, taga-ili? Isaganam ket din na kita ilugan ta. Ni, isunday ta. Ni Junior? Shh! Di mo mo't piksaan tangiwat mo Ay na, Jack lang nalabdan tirik na. May kayon, tulog kayon. Itay kayo pa'y kadingagur uray? Uy, da kayo gaya man. Ay na, sa anak ng updated Junior! Ha? Apay nga pagbagkat mo dagitag gamit ni Ma'am Mary. Kan nagkunakan ka, nga alam dahil ta tricycle, nga ipaspasada. Ay sus, dakasan. Junior, ano ti aramidan? Manong. Siyak pa'y kabsat mo ti kalabanam. Kaya't mo tabuong at tarupa, may tisangwanan dagito yung maestra, ha? Ay sus. Tam na ka kumamanong. Amo ka nakainom kalaan. Agsarita tanto uje balay. Uray na kayo numag, ang mukter aramidak. Palimantik ka kayo ti pagnak, ma'am. Ay, Junior! Manong. Kunakmat nga agsarita tayo uje balay. Aglablabas kan, Manong! Agtal na ka. No di mo kayat atok kulak dito imam. Di mo tiritiran ti imam! Junior, huston! Manipod idi, saan na kun asinarsarungkaran ni Melchor. Kan uray idi nagkasar kami kini Junior, saanen ang nagsasaupay. Insardeng namatan tinaginom iti arak, kat kabutengnan ni Junior. Jack matan nagpa-transfer pa iti pagisuruak, gapu ta nasaraka kon tika forever ko. To'y pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, maragsakanak, tanapilim tinasayat a tao anak asawaan. Saan nga itilanga tinang ibasaram, nudiket itigalad na. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Mary iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Reb. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.